Haleluya. Amen. Mwami Yesu abahezagire cyane. Mfalme Yesu awabariki sana. Haleluya. Amen. Ndanezerewe kuba imbere y'ubwoko bw'Imana. Nafurahi kwa mbele ya taifa la Mungu. Kandi uyu munsi ni mwiza. Na siku ya leo ni nzuri sana. Ndashimiye n'uwashize kuri program. Nashukuru aliyeniweka kwenye orodha. Ndashimiye n'Imana. Nashukuru pia Mungu. Kuko iyo baguhaye kuvuga ubutumwa bwiza, sababu akikwambia uhubiri habari njema, nawe ugirirwa ibakwe, na wewe unapata kibali ryo kuba mu ijambo, ya kuwa kwenye neno. Kandi imbere y'uko ijambo rija gukorera abo uri kuraribwira, mbele ya kwamba neno litatumikia ambao unawaambia, lihera kugukorera wewe nyene, linakutumikia na wewe. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe utukufu. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe utukufu. Rero nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe. Neema ya Bwana Mungu yu pamoja nanyi. Amahoro n'umunezero vya muhemu yera bibe muri mwebwe. Amani na furaha Roho Mtakatifu kati yenu. Muhemu y'ubwenge no gutahura ibe muri mwebwe. Roho ya akili na kuelewa ndani mwenu. Mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tugiye gusangira ijambo. Tutachangia neno. Warongoye Ivona atubwiye ngo aliyeongoza alituambia, sinzi vyitambitse imbere yawe, sijui vilivyokuwa mbele yako, ariko umukiza muri kumwe, lakini Mwokozi mko pamoja naye. Ariko Yesu muri kumwe. Yesu mko pamoja naye. Mama kiongozi atubwiye, mama kiongozi ametuambia ivyo muhemu yera yamubwiye, ambayo Roho Mtakatifu alimwambia kwishengero kwamba kanisa ligiye gukura, linakwenda kukua. Ishengero ni wewe nanje. Kanisa ni mimi na wewe. Ishengero ni wewe nanje. Kanisa ni mimi na wewe. Nanje nje kukubwira, na mimi nakuja kukuambia, nje gusozera ivyo bavuze, nikimalizia walioyasema, ngo ntugasubira inyuma, usirudi nyuma. Haleluya. Amen. Aha abandi bariko barakura, mahali wengine wanakuwa, aha abandi bagiye kuduka, mahali wengine wanapandishwa, ntugasubira inyuma, usirudi nyuma. Haleluya. Amen. Bwira mugenzi wawe uti sinzosubira inyuma. Mwambie aliye karibu yako, sitarudi nyuma. Sisigara inyuma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ikatwishimikize ijambo rimwe. Basi tutaenda kuambatana na neno moja. Ayandi turaja kuyavuga tuko turavuga ubutumwa. Na mangine tutaongea tukihubiri. Wasomere muri Matayo 12. Watatusomea katika Matayo 12 umurongo wa 43 mstari wa 43. Matayo 12 Matayo 12 umurongo wa 43 mstari wa 43. Matayo 12:43 aravuga ngo, mutwe w'amajambo vuga ngo umugani w'imhemu ihumanye isubiye mu muntu. Imhemu ihumanye yivuye mu muntu icatagira amazi, irondera uburuhukiro ikabubura, ikavuga iti reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo, ihashitse igasanga igaragara ikubuye iteguritse, igaca igenda ikazana izindi mhemu indwi zirusha ububi, zikinjira zikahaba. Ivya nyuma vy'uwo muntu bikarusha ivya mbere ububi, niko bizoba no kubigihe no kubo iki gihe kibi. Amen. Haleluya. Amen. Shaka duhagarare kuri aka kajambo ka nyuma. Tutashimamia kwa kaneno ka mwisho, niko bizoba ndivyo itakavyokuwa mu iki gihe kibi. Kwa hii wakati mbaya. Shaka tuvugane ibihe ku Mukristo. Tutaongea nyakati kwa Mkristo. Ariko kandi na tena twumve ico muhemu abwira ishengero muri iki gihe. Tusikie ni kitu gani neno anaambia, Roho anaambia kanisa kwa nyakati hizi. Mu bisanzwe kuva Yesu Kristo abambwa akazuka, kwa kawaida kuanzia Yesu aliposulubishwa na akafufuka, akaduga akicara iburyo bwa Data, akapanda kuketi kuume kwa Baba, akaturungikira muhemu yera, na akatutumia Roho Mtakatifu kugira duhishurire ivyo yasize avuze vyose, ili atufunulie yote ambayo aliyoyasema, ivyo yigishije n'ivyo yakoze, alivyofundisha na alivyofanya. Turi mu bihe vya nyuma. Sisi tuko katika nyakati za mwisho. Ariko ibihe turimwo uyu munsi, lakini nyakati tuliopo kwa leo ni bihe bibi. Ni nyakati mbaya. Ni bihe bibi. Nyakati mbaya. Bibi cyane. Nyakati mbaya sana. Ariko nagira ndakubwire, nataka nikwambie, fatanije n'ijambo mama kiongozi yatubwiye, nikikamatana na neno mama kiongozi alituambia, ibihe kubisi
Nyakati kwa watu wa dunia ni bibi cyane uyu munsi. ni vibaya sana kabisa kwa leo. Hari ni muhazi ntambara. Panakuja vita, kila aina ya vita. Hari ukureka Imana kudasanzwe. Na watu wanaacha Mungu kwa ambayo sio kwa kawaida. Ariko kwishengero. Kwa kanisa nico gihe cyo kwikangura. Ndio wakati wa kuamka. Ni gihe ciza. Ni nyakati nzuri. Nico gihe ciza cyo kurondera Imana. Ndio nyakati nzuri ya kumtafuta Mungu. Nico gihe cyo gusenga kutigeze gusenga. Ndio nyakati ya kuomba zaidi gisi ulivyoomba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi numva Imana ishaka kuvugana n'umuntu. Nasikia leo Mungu akitaka kuzungumza na mtu yumva yacitse intege. Mtu ambaye amevunjika moyo. Yumva umenga ibintu byose ntibigende. Anajisikia kwamba vitu vyote haviendeki. Yumva no gusenga atagishobora gusenga uko yahora. Anajisikia hata katika kuomba haombi kwa kawaida. Mbere yumva umenga yobivamo. Anajisikia hata kuacha mambo ya kuomba. Nagira ndakubwire mwene data. Nataka nikwambie ndugu, ntusubire inyuma. Usirudi nyuma. Ntusubire inyuma. Usirudi nyuma. Ntusubire inyuma. Usirudi nyuma. Sinzi aho Imana yagusanze igihe wakitswe. Sijui mahali Mungu alikukuta wakati uliokoka. Sinzi aho Yesu yagusanze. Sijui mahali Yesu alikukuta. Sinzi ibyo yasanze urimo. Sijui vitu Yesu alikuta ukiwa unafanya. Ariko uyu munsi. Lakini leo yantumye ndakubwire. Nimetumwa ili nikwambie ntugasubire inyuma. Usirudi nyuma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ntugasubire inyuma. Usirudi nyuma. Wibuke aho yagukuye. Kumbuka alipokutoa. Harabo yakuye mu kaborekwe. Kuna ambao amewatosha kwenye ulevi. Harabo yasanze bari mu ishavu. Wengine amewakuta kwenye hasira. Harabo yakijije ibiri na bibiri. Watu amewaponya hiki na kile. Mbere no gusezerana murasezerana. Na hata mkaidiana. Kugiye gukorera Imana bidasanzwe. Kwamba utamtumikia Mungu kwa hali ambayo si ya kawaida. Ariko uyu munsi. Lakini kwa leo. Uyu munsi. Leo. Birasuriranye. Birasuriranye. Leo si ndivyo mambo yalivyo. Uyu munsi bikugoye ni vyinshi. Yanayokusumbua ni mengi. Ariko nagira ndakubwire ngo. Nataka nikwambie. Ntugasubire inyuma. Usirudi nyuma. Ntugasubire inyuma. Usirudi nyuma. Ntugasubire inyuma. Usirudi nyuma tafadhali. Kuko ni wasubira inyuma. Sababu kirudi nyuma. Biblia itubwira ngo. Biblia inatuambia. Yatubwiye ngo iyo impwemu ihumanye ivuye mu muntu. Basi ilituambia kama pepo mbaya ikitoka katika mwanadamu. Ikigenda yerera mu bugaragwa. Inaenda kizurura huko jangwani. Irondera aho yoruhukira. Ikitafuta mahali tapumzikia. Ihabuze. Ikikosa. Isubira kurunguruka. Inakuja kuchungulia. Aho yahora. Mahali ilipotoka. Isanze hakubuye. Ikikuta pamefagiliwa. Isanze hari gusa. Ikikuta pako utupu. Isanze ata jambo ririyo. Ikikuta hakuna neno humo ndani. Isanze ata muhemu yera hakingi. Ikikuta hakuna Roho Mtakatifu ambaye anapalinda. Ukigende kazana izindi ndwi. Inaleta zingine pepo 7. Ziyirusha ububi. Ambayo ziko na ubaya zaidi. Ibyo hanyuma bya wa muntu. Basi mambo ya nyuma ya mtu huyo. Bikaba bibi kurusha. Na vinakuwa vibaya zaidi. Haleluya. Amen. Ene data nagomba wibuke. Nataka ukumbuke ndugu. Niba usoma Biblia. Kama unasoma Biblia. Ijambo ryavuzwe mu itanguriro igice ca 3 umurongo wa 15. Neno liko katika Mwanzo mstari wa 15. Imana yabwiye Satani iti. Mungu amemwambia Satani. Nzoshira kuko zivyo. Kwa sababu umefanya hayo. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore. Nitatia kukataana kati yako na mwanamke huyu. Hagati y'uruvyaro rwiwe n'urwawe. Kati ya kizazi chake na kizazi chako. Ruzokumena umutwe. Watakuvunja kichwa. Nawe uzorukomeretsa gatsinzi. Na wewe utawaumiza huko kwenye kisisiri. Kuva ico gihe. Kuanzia wakati huyo. Imana yari declare intambara. Mungu alikuwa amedeklare vita. Hagati ya Satani n'ishengero. Kati ya kanisa na shetani. Hagati ya Satani na Kristo. Kati ya shetani na Kristo. Wibuke ko Kristo ari umutwe w'ishengero. Kumbukeni kwamba Kristo ndio kichwa cha kanisa. Natwe turi ingingo za Kristo. Na sisi tuko viungo vya Kristo. Nimba shetani yaragwanije Yesu avuye mu minsi 40. Kama shetani amempiganisha Yesu akitoka katika siku 40 akifunga. Wewe ni wapima gusubira mu byo wahozemwo. Na wewe ukipima kurudilia mambo ulikuwa ndani. Ngo nuko Imana itagukoreye bijya na biriya. Ngo sababu Mungu akufanyia hivi na hivi. Biblia yakubwiye bizogushikira. Biblia imetuambia mambo atakufikia. Ngo ivyo hanyuma.
mambo ya nyuma bizoba bibi kurusha itakuwa vibaya zaidi ya mwanzo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mu bisanzwe Kwa kawaida isi dunia hii iri mu bihe bibi cyane, iko katika nyakati mbaya sana, ariko Imana lakini Mungu yamayibiki yabayo anajiwekea watu wake. Uyu munsi Leo isi yasubiye inyuma, dunia inarudi nyuma sana, nko mu gihe cha Sodoma na Gomora, kama wakati wa Sodoma na Gomora. Haleluya. Amen. Isi yasubiye inyuma, Dunia imerudi nyuma sana, nko mu gihe cha Noa, kama wakati wa Nuhu, aho Imana ngo yitegereje abantu, mahali Mungu ametazama wanadamu, isanga bose ikakuta wote bagomoreye gukora ikibi, wamenajisi, wamefanya uovu. ariko Imana ishimwe, Lakini Mungu asifiwe, hari umuntu umwe gusa yitwa Noa, palikuwa mtu mmoja akiitwa Nuhu n'umuryango wiwe, na jamii yake, umugore, mke wake n'abahungu biwe, na wanaume wake, n'abakazana biwe. pamoja na wakwe wake. Gira mugenzi wawe, Waambie ndugu yako, uti Imana ishimwe Mungu asifiwe, ko uyu munsi ndahari, kwa sababu leo niko, kandi niyemeje gukurikira Uhoraho. Mwambie jirani yako, Mungu asifiwe sababu leo niko na nimekubali kumfuata Bwana. Imana ishimwe Mungu asifiwe, ko hariho ishengero rigihagaze, kwa sababu kuna kanisa likishimama. naho amashengero menshi atoba mukuri, Ingawa makanisa mengi hayako kwenye ukweli, ayari mukuri aracahari, yaliyo kwenye ukweli yapo. kuko ibiriko birakogwa uyu munsi, Yanayotendeka leo, basigaye basenga Satani ku mugaragaro, wanaabudu shetani hadharani. nta byo kwinyegeza uyu munsi. Hakuna vya kujificha. Twavuze ko tugeze mu bihe nk'iby'i Sodoma na Gomora, Tumefika nyakati kama za Sodoma na Gomora, aho amahanga yasenga imana Zibayali, kama gisi mataifa alikuwa naomba Bayali, Ashera na Moroko. wakiomba Ashera na Moroko. Ivona yavuze ngo Ivona ametuambia dutange ikimazi, tutoe sadaka duhagaze nko muri ca kibanza ca Eliya ku musozi Karmeli, tukishimama kwa nafasi ya Eliya mlimani Karmeli, twiyambura kandi dusangangura tukijivua na tukibomoa ibigwanya kumenya Imana vyose, vinavyompinga Mungu vyote. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Novuga ibibi biriko birakogwa ubu uye, Nikisema mabaya anayofanyika leo, vyo dutwara umwanya munini. inaweza tukamata muda mrefu. Uyu munsi mu bihugu vy'i Buraya, Leo katika nchi za Ulaya bariko barabuza, haheze igihe kinini barabujije ijambo ry'Imana mu mashuri. Panapita muda mrefu wanakataa neno la Mungu katika mashule. Babuza kuvuga ijambo ry'Imana mu makoraniro, Wanakataza kusema neno la Mungu katika mikutano, nko mwibarabara, kama barabarani. Bavuga ngo umuntu bumufashe ku nguvu, Wanasema unashika mtu kwa nguvu. Uyu munsi Leo isi dunia yarashizeho idarapo, wametia hata bendera n'umunsi mukuru mpuzamakungu na sikukuu ya dunia nzima w'abahuza ibitsina babisangiye, ambayo ya watu wanakutanisha mu Kinyarwanda babita ngo n'abatinganyi, twebwe tuvuga ngo abahuza ibitsina babisangiye. Ndio hivyo wanavyosema, abagabo barongora abandi, wanaume kwa wanaume wakioana, abagore barongora abandi, wanawake pia wanaoana. Uyu munsi sigeze, dunia inafika leo aho babwira umwana ari muri primaire, mahali wanaambia mtoto akiwa kwenye msingi, somo la msingi, kwa uburenganzira bwiwe kumenya guhuza ibitsina, kwamba ni wajibu wake kufanya dhambi ya usherati, kandi yuko umwana avutse na gisi mtoto akizaliwa ari uburenganzira bwiwe, panakuwa pia na wajibu wake guhitamwo ya kuchagua kwa abo mukobwa canke abo muhungu, ya kuwa mwanamume ama awe mwanamke. Murumva ko kaga? Mnasikia hiyo balaa? Uyu munsi leo hariho abamaze kugira ama operation kwibagisha, kuna watu wameshajifanyisha maoperation, wari umuhungu akaba umukobwa, kama alikuwa mwanamume wanamgeuza kuwa mwanamke. Uyu munsi incabwenge z'isi leo wenye siasa ya dunia hii bariko bagerageza guhindura umuntu, wanajaribu kumgeuza mtu babe uko ashaka, mtu awe gisi wao wanahitaji. Mu yandi majambo bashaka gukosora Imana. Kwa maneno machache wanataka kumkosoa Mungu. Isi iri mu kaga cyane, isi iko katika balaa kabisa, isi iri mu buzimire butagira uko bungana, dunia kwenye balaa kabisa. Ariko iki nico gihe, na ndio wakati huyu. Usomere Yesaya 60:60. Ni tusome Yesaya 60.
umutwe w'amajambo uravuga ngo ubwiza bwa Yerusalemu bwo mu gihe cy'iherezo. Haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Kuko raba umuzimagiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza kugukayangana kwawe. Amen. Iryo niryo jambo muhemu abwira ishengero uyu munsi. Ndio neno ambao Roho anaambia kanisa leo. Moyani majambo, kwa maneno mafupi, nahisiri mu mwiza w'umuzitanya, ingawa dunia iko kwenye giza, Imana irikira abwira ishengero uyu munsi. Mungu anaambia kanisa leo, Imana irikira abwira abayo, Mungu anaambia watu wake, ngo haguruka ukayangane, shimama upate kuwaka, kuko umuco wawe ushitse, sababu nuru yako imefika, kandi ubwiza bw'Uhoraho na utukufu wa Bwana bukaba bukurasiye, unakuangazia. Raba umwiza w'umuzitanya, maana tazama giza inafurika dunia, uzotwikira amahanga, inafurika dunia, ariko Uhoraho bali Bwana azokurasira, atakuangazia. Ubwiza bwiwe atakuangazia wewe na utukufu wake buzokubonekako, utadhihirika kwako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umuvuga butumwa w'umushitsi aheruka ngaha, mhubiri mgeni ambaye alikuwa hapa siku zilizopita, yatwigishije kuri Ezekiel 37. Alitufundisha kwa Ezekiel 37. Atubwira inkuru, alituambia habari ingene Imana yabwiye Ezekiel, jinsi Mungu alivyoambia Ezekiel, genda uvugire kuri ajya magufa yumye. Akamwambia enenda usemee kwa ile mifupa mikavu. Imana yoyo ntiyabona magufa yumye, Mungu hakutazama mifupa mikavu, ariko yabona ingabo za Israeli, lakini Mungu aliona jeshi kuu la Israeli. Haleluya. Amen. Imana nibona nkuko tubona mwene dada. Mungu atazame kama gisi tunavyotazama ndugu. Uyu munsi twebwe tubona umwiza. Leo sisi tunaona giza, tubona ibiciro biduka, tunaona bei zikipanda, tubona abanyisraeli n'abarabu bagwana, tukiona Waisraeli na Hamasi wanapigana, tubona Ukraine n'Uburusiya bigwana, tunaona Ukraine na Urusha wanapigana, tubona Ubushinwa bwitegura kugwana na Amerika, tunaona China ikijiandaa kupigana na Marekani. Ariko ndagufitiye inkuru nziza. Nina habari njema kwako. Umunsi umwe, siku moja, umwami Yesu, mfalme Yesu, yavuye mu ijuru, alitoka mbinguni, aramanuka, akashuka, yambara umubiri, akavaa mwili, aratangaza amahoro muri iyi si, akatangaza amani hapa duniani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi igihe Yesu yaza mu isi, na wakati Yesu alikuja duniani, yayisanze ari mbi uko nyene, alikuta ni dunia ikichafuka hivi hivi. Ariko imbere yuko ashika, lakini kabla hajafika, muri Matayo igice ca mbere, Matayo sura ya kwanza, murongo wa 21, mstari wake wa 21, umumarayika araza abwira Yosefu. Malaika akakuja akaambia Yusufu, ati ntutinye kurongora Maria umugeni wawe, usiogope kumchumbia Mariamu, kuko atwaye inda ya muhemu yera, sababu mimba hiyo ni ya Roho Mtakatifu. 21, azovyara umwana w'umuhungu, naye atazaa mwana, nawe uzumwite Yesu. Nawe utamwita Yesu, kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo, maana yeye ataokoa watu dhambi zao. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko Yesu yaje. Mungu asifiwe sababu Yesu amekuja. Imana ishimwe ko Yesu yaje guhindura amateka. Mungu asifiwe sababu Yesu amekuja kubadilisha. Muri Matayo 3 murongo wa mbere no wa kabiri, Matayo 3 mstari wa kwanza na wa pili, sinzi ko washitseyo, nashitse, aravuga ngo muri iyo minsi haza Yohana umubatizi, siku zile pakaja Yohana mbatizaji, yigishiriza mu bugaragwa bw'Yudaya, akifundisha katika jangwa ya Yudaya, ati mwihane, na akisema tubuni, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kwa maana ufalme wa mbinguni u karibu. Umumarayika yatanze itangazo mu isi, na kwa sababu malaika ametangaza duniani, atazovyara umwana w'umuhungu, eti atazaa mtoto mwanamume, nawe uzumwite Yesu, nawe utamwita Yesu, kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo. Kwa maana yeye ataokoa watu na dhambi zao.
Yohana Umubatizi yitangira imbere ya Yesu. Yohana Mbatizaji amekuja mbele ya Yesu na watanga itangazo, naye akatangaza ahagaze Yudaya, akishimama huko Yudaya, ati mwihane, eti tubuni, kuko ubwami bwo mwijuru, kwa kuwa ufalme wa mbinguni buri hafi, uko karibu. Haleluya, Amen. Matayo igice ca 4, Matayo 4 uhereye ku murongo wa 16 na 17, ukianzia mstari wa 16 na 17, Yesu nawe nyene atanga iryo tangazo, akatangaza hivyo. 16 havuga nda bica mu mfunyapfunyo. Anasema hivi, abantu bari bicaye mu mwiza, watu ambao walikuwa kwenye giza babonye umuco mwinshi, wakaona nuru ya ajabu. aho hari Galilaya y'abanyamahanga. Hapo ilikuwa ni Galilaya mataifa. Yesu aratura ati, Yesu akakiri akasema, Yesu 17 guhera ubwo, tokeza wakati Yesu atangura kwigisha ati, Yesu akafundisha, mwihane, tubuni, kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi, kwa kuwa ufalme wa mbinguni ukaribu, unakaribia. Mu yandi majambo, kwa maneno mengine, ubwami bwo mwijuru, ufalme wa mbinguni bwabashwayemo, umewafikia, uko kati yenu. Haleluya, Amen. Haleluya, Amen. Twavuze kuva Adamu na Eva bacumuye, tulisema kuanzia Adamu na Hawa wakifanya dhambi, Imana yaciye urubanza, Mungu amewahukumu, ikavuga ati hazoba inyankane, akasema patakuwa kukataana hagati y'uyu mugore, kati ya huyu mwanamke nawe na wewe nyoka, hagati y'urubyaro, kati ya kizazi wawe n'ugwiwe, chake na chako. Aha tuko turabona, hapa tunaona Yesu yaje, Yesu ambaye amekuja akadeklara, akamenyesha isi, akatangaza kujulisha dunia, ubwami bw'Imana, ufalme wa mbinguni bwaje, umekuja. Mbega muri Edeni, Je, katika Edeni, mpwemu yera muri Edeni, uko kwenye Edeni, Adamu na Eva bari batakaje iki? Adamu na Eva wamepoteza kitu gani? Bari batakaje umurongozi, wamepoteza kiongozi, aliwe mpwemu yera, ambaye ni Roho Mtakatifu. Haleluya, Amen. Haleluya, Amen. Kuko bacumuye, kwa sababu walipotenda dhambi, mpwemu yera yaciye yigira, Roho Mtakatifu alifika naondoka, bakorokera mu kuganza kwa shetani, wakaangukia katika kutawala kwa shetani. Haleluya, Amen. Yesu ikintu yaraje kudeklara, kitu alichokuja kutangaza, yaraje kudeklara ko ubwami bw'Imana bwaje, alikuja kutangaza kwamba ufalme wa mbinguni umeshakuja. Icyari gisigaye, kilichokuwa kibaki, kwari ukugenda yigisha, ni kwenda na kufundisha, akora ibitangaza, anatenda miujiza, akiza abagwaye, akiponya wagonjwa. Uko niko yariko aragenda yimura ubwami bwa shetani, ndivyo alivyokuwa akihamisha ufalme wa shetani. Reka tubirabe twihuta, tutatazama hayo kwa haraka. Tugume muri Matayo, tukibaki kwenye Matayo ku gice cya 4 umurongo wa 23, Matayo 4:23, haravuga ngo agenda yigisha, anasema alienda akifundisha, abwira abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami, akaambia watu habari njema ya ufalme, akiza abarwaye, akiponya wagonjwa, n'ubumuga bw'ubwoko bwose, na ulemavu wa kila aina. Murumva alikuwa arigisha, hapo alikuwa akifundisha, akiza abagwaye, akiponya wagonjwa, ubumuga bw'ubwoko bwose, na ulemavu wa kila aina. Igikwirikira ku murongo wa 25, kinachofuata katika mstari wa 25, haza ishengero ryinshi, pakakuja umati wa watu wengi, liramukurikira, likamfuata. Aha, ikintu Yesu yariko arakora, hapa kitu Yesu alikuwa akifanya, bene data, ikintu kizodutabara, wandugu, kitu kitakachotusaidia kutazosubira inyuma, kutokurudi nyuma, kuba muri iki kibanza mama kiongozi yatubwiye, kuwa kwenye hii nafasi mama kiongozi alituambia, nukuzokwama wibuka ivyo Yesu yavuze, ni kukumbuka mambo Yesu aliyosema. Kuko amajambo Yesu yavuze, maneno Yesu aliyosema, ni declaration yarekuriye, ni nk'amajambo yarekuriye mu kirere, declaration ambayo ameachilia hapa angani, kandi tena isi ntizohera ya majambo atagize icakoze. Hii dunia haitapita maneno haya yafanya kazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko imvura na sherege bigwa bigatosisi, ntibisubira inyuma. Kama gisi mvua inapiga hapa duniani na sheregi, bitamejeje imbuto,
bila kupandisha mimea. Ni kwa aya majambo Yesu yadekraye, Ndivyo na maneno ya Yesu, ni waba mwijambo ukiishi kwenye neno azogenda aradukorera, atatutumikia, gutyo tugakura, na hivyo tunakuwa. haleluya. Amen. Yesu alikuwa arigisha, Yesu akifundisha, akiza abagwaye, akiponya wagonjwa, hanyuma abantu benshi bakamuzako. na watu wengi wanamjilia. Uko baza ari benshi, Wanavyokuja kwa wingi, uko abigisha, ndivyo anawafundisha, niko ariko arabahindura ivyiyumviro, anabadilisha na mawazo yao, abakuramwe ivyiyumviro vy'isi, anawatosha kwenye mawazo ya kidunia, abateramwe ivyiyumviro vy'ubwami. anawapatia mawazo ya ufalme. Turabona ku gice ca 5, Tunaona mstari wa 5, Yesu atangura kubabwira sura ya 5, Yesu akaanza kuambia abahirwe abaribo. walio waheri. Ku gice ca 6 Mstari wa sura ya 6 abigisha gusenga, akawafundisha kuomba, aravuga ati kandi na akasema tena, iyo musenga muze muvuga muti, mnapoomba mseme hivi: Data wa twese wo mwijuru, Baba yetu aliye mbinguni, izina ryawe ryubahwe, jina lako lihimidiwe, ubwami bwawe buze, ufalme wako uje, ibyo ushaka bibe, mapenzi yako yafanyike. haleluya. Amen. Kandi ku murongo wa 24 nyene Mstari wako 24 arababwira ati ntawe usaba abami babiri, akawaambia hauwezi kuabudu wafalme wawili. haleluya. Amen. Ntawe usaba abami babiri, Hakuna awezaye abudu wafalme wawili. ntawe ubangikanya imana zibiri. Hauwezi ukaweka miungu mbili. Umuririmbyi yavuze ngo muri Yesu gumamwo. Muimbaje kuimba na kusema baki katika Yesu. Ntushira akaguru kamwe mw'isi akandi mw'ijuru. Usitie mguu mmoja duniani ungine mbinguni. Haleluya. Amen. Arabwira ati nimukiganyire, Akawaambia basi msifadhaike kuvyo muzorya kwa sababu ya chakula, canke kuvyo ngo tuzokwambara iki, ama mtavaa nini, canke tuzonywa iki, ama tutakula nini, tutakunywa nini. ngo ivyo vyose Kwa kuwa mambo hayo yote n'abanyamahanga nivyo biganyira. mataifa nao pia yanawa. Ku murongo wa 33 Mstari wa 33, atariko mubanze, lakini muanze kwanza, mwitwararike ubwami bw'Imana mshughulikieni kwanza ufalme wa mbinguni no kugororoka kwayo. na haki yake. Haleluya. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Haleluya. Amen. Ariko arakora iki? Iko nafanya kitu gani? Ariko arabateragiramwe ivyiyumviro vy'ubwami. Iko na wapanda ndani mawazo ya kiufalme. Ariko abakuramwe ivy'isi, anawaondosha mawazo ya kidunia, abateramwe ivyiyumviro vy'ubwami. na anawapanda ndani mawazo ya mbinguni ya ufalme. Igice c'10 basi sura ya 10 ahamagara abigishwa 12, akawaita wanafunzi wake 12. kandi abo bigishwa Yesu 12 yahamagaye, Na hao wanafunzi wake 12 ambao amewaita, nubwo yabahamagaye ari 12 mw'isinzi ry'abandi benshi, ingawa amewaita wakiwa 12 katika umati ya watu wengi, muri abo 12 yabona ishengero. katika 12 hao walikuwa kitazama kanisa. Yabona wewe nanje twicaye ngaha, Alikuwa kitazama mimi na wewe tukiketi hapa, abaha ububasha akawapa mamlaka ku mpwemu zihumanye za kufukuza pepo mchafu, bwo kuzisenda za kufukuza pepo no mchafu gukiza indwara zose na kuponya magonjwa yote n'ubumuga bwose. na ulemavu wote. Haleluya. Amen. Arababwira ku murongo w'8, Akawaambia mstari wa 8, nk'uko umenga bahaye itegeko, ni kama amewaamrisha, asubiyemo, akarudia tena, mukiza abarwaye, pozeni wagonjwa, araduze ku rundi rugezo, anapanda kwa ingine level, muzura abapfuye, fufueni wafu, kandi arababwira ati mubiherewe ubusa, mmepewa kwa bure, muze mubitangira ubundi, na muyapane kwa bure. Haleluya. Amen. Mu yandi majambo, Kwa kifupi, Yesu yariko abateragiramwe ububasha bwiwe. Alikuwa anapanda uwezo wake Mu Gifaransa, katika lugha ya Kimombo, novuga ngo hari uko haba transfer d'autorité. Kama gisa anavyosema, alikuwa akiwapanda ndani mamlaka yake. Yarazi wewe kwa zoheza igikorwa ciwe hagasigara intumwa. Alijua kwamba atamaliza kazi yake. Haleluya. Amen. Ariko kandi subiye inyuma gato mu gice c'indwi, ukirudia nyuma kwa sura ya 7,
naho nyene yababwiye ati uko mugenda kose akawaambia gisi mtakavyoenenda vyote mwigishe mutu ubwami bwo mwijuru, fundisheni eti ufalme wa mbinguni buri hafi. huu karibu. Urumva ko aguma asubiramwo, anaendelea kurudilia ubwami bwo mwijuru, ufalme wa mbinguni. Haleluya, Amen. muri Matayo 13, Mathayo 13 abacira imigani myinshi ishika nk'indwi, akawakatia hadithi nyingi, yose yerekana agaciro k'ubwami bw'Imana. Yote hiyo inaonesha thamani ya ufalme wa mbinguni. Umvigene Yesu yarashize umutima, alikuwa akitilia moyo Yesu kubwami bw'Imana, kwa ufalme wa Mungu, hapana kuisi, hapana kwa dunia. Haleluya, Amen. Matayo 21, Mathayo 21, Yesu arababwira ati ndababwira ukuri. Yesu akamwambia nawaambieni kweli. Yariko abwira intumwa, Alikuwa akiambia wanafunzi wake, sio muba mufise ukwizera, mkiwa hata na imani, mudakekeranya, bila mashaka, mwokora ikirenze cy'uwo musukoni. mnaweza mkafanya zaidi ya mambo zaidi. Musukoni ni mutini. Mtini. Asante. Haleluya. Amen. Ni cagihe Yesu ariko ararengana, ni wakati Yesu alikuwa akipita, ngo abona umusukoni yumva arashonje, akaona mtini, alikuwa akisikia njaa, agiye kurondera kwisukoni, alipotafuta huko tunda asanga nticamye, akakutana hakuna tunda, acara kivuma, akakilaani. Je nahora niyumvira ni yarakirenganije, mimi nilikuwa najifikiria labda amekionea, kuko nicari gihe cacu cyo kwamba, haikuwa wakati wake wa kuzaa matunda. Niko Biblia ivuga, ndivyo Biblia inasema. Ariko yagomba yigishe twebwe kwizera, lakini alikuwa anataka kutufundisha sisi imani. Yararekuye ijambo, ameachilia neno, ngo gica gihita cuma bwihereye mu na hapo kikakauka. Abigishwa baramubwira, wanafunzi wakamwambia, ate ca giti wavuma cumye, akamwambia ile mti ambao umelaani imekauka. Niho yababwiye ati, ndipo aliwaambia, hamwe mwogira ukwizera, mkiwa tuna imani, mudakekeranya, bila mashaka, mwokora ikirutiki, mnaweza fanya zaidi ya haya. mwobwira urya musozi, mnaweza ambia ule mlima, ati shinguka utabwe mu kiyaga, unawaambia utoke uende utupwe kwenye bahari, umusozi ukimuka, na mlima huyo unahama. Ahandi naho yababwiye ngo, pangine aliwaambia eti, hamwe mwogira ukwizera, mkiwa na imani kungana n'agatete ka sinapi, kama punju la sinapi hivyo hivyo hamwe mwogira ukwizera, mkiwa na imani kungana n'akabuto ka sinapi, mkiwa na imani kama kapunju ka, mwobwira uwo musozi, mtaweza ambia mlima huyu utishinguka, eti toka uja hariya mu kiyaga, wende huko baharini. Icigwa dukuramo ngaha ni ikihe? Sasa fundisho ni la wapi? Yesu yatubwiye ngo, Yesu anatuambia hivi, tugire ukwizera, tuwe na imani kudakekeranya, yenye haina mashaka. Ariko twebwe, lakini sisi, kandi yatwemereye ukwizera kwimura imisozi, nalitukubalia imani ya kuhamisha milima. Ariko twebwe, lakini sisi dushaka uko kwizera kwimura imisozi, tunahitaji imani ya kuhamisha milima, ariko turatinya ibigeragezo, lakini tunaogopa majaribu. Dushaka kwizera kwimura imisozi, tunahitaji imani inatoa milima, ariko ntituja kugikogwa, na hatuendi kwenye kufanya kazi. Haleluya. Amen. Ukwizera, imani, ugushira kugikogwa, ni kuitia kwenye matendo. Yesu yabwiye abizera muri Mariko, Yesu aliambia waamini katika Marko ko bose bazorambika ibiganza ku bagwayi bagakira, kwamba wote watanyosha mikono watu waponye. Ariko uyu munsi, lakini leo hari abakristo bagitinya kurambika ikiganza ku mugwayi. Kuna wakristo wanaoga ya kunyoshea wagonjwa mikono. Ariko Yesu yavuze ati ni wizera, na Yesu alisema ukiamini, rambika ikiganza ku mugwayi, nyosha mkono kwa mgonjwa, hanyuma urekure ijambo, na uachilie neno. Nta kindi yagutumye, hakuna kingine alikutuma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuko turasozera, tukimalizia, mu yandi majambo, kwa maneno mafupi, Yesu yagumye ashimikira ku bwami bw'Imana. Yesu amesisitiza kwa ufalme wa mbingu. Kubera wewe, kwa sababu yeye yarazi ko mu mugambi w'Imana, alifahamu kwamba mapenzi ya Mungu, isi yaremye ijuru ni Imana yaremye ijuru n'isi, Mungu aliyeumba mbingu na nchi,
irema umuntu imushira ku isi, ikaumba mtu akamtia hapa duniani, imurema mu ishusho yayo, ikamuumba kwa mfano wake, kandi imurema asa nayo, na ikamuumba akifanana naye, kugira ngo ikore iki? ili ifanye nini? Kugira ngo yagure ubwami bw'Imana, ili apanue ufalme wa mbinguni, ibupanurire ku isi, na upanulie hapa duniani. Numva mu Giswahili ariko bivuga neza. Asante. Haleluya. Amen. Mu Gifaransa bavuga ngo ni extension. Kwa Kiswahili ni kupanua. Isi, dunia, Imana Mungu yaifashe kwa li extension y'ijuru. Yani Mungu alishika kama ni upana wa mbinguni. Hanyuma ishiraho umuntu, na ikatia mtu asa nayo, anayemfanana, yaremye mu ishusho yayo, aliumbwa kwa mfano wake, kugira aganze, ili atawale. Haleluya. Amen. Muga twabonye ko Satani yaje aramugwisha. Tuliona kwamba shetani alikuja na kumwangusha, amushira munsi y'ububasha bwiwe, akamtia chini ya mamlaka yake. Aliko twabonye ko Yesu yaje gukosora. Tuliona kwamba Yesu amekosoa hayo. Ugira umenye neza, reka naguhe ikigereranyo. Acha nikupe na mfano. Akarorero. Ni mfano ko ijuru ya kwamba mbingu ryarungitse umuntu limetuma mtu gukoloniza isi, kuja ukolonize dunia. Isi hapa dunia, kugira isi ise n'ijuru, ili hii dunia ifanane na mbinguni. Ivyo ugomba unavyovihitaji bibe mwisi nkuko mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Eka naguha akarorero. Nikupe mfano. Naho wowe ukiri muto, ingawa uko kijana, waravyumvise mu mashuri, labda umeyasikia hayo kwa shule. Igihe ububirigi, ubwami bw'ububirigi, wakati ufalme wa Beleji bwaza gukoloniza Kongo, Uburundi n'u Rwanda, walipokuja kukolonize Kongo, Burundi na Rwanda, bwarongitse umuntu umwe gusa. Walituma mtu huyu mmoja tu, yitwa Haruwa. Alikuwa anaitwa Haruwa. Uwo bamwita guverineri. Alikuwa ni governor. No kuvuga ngo, yani uyu Haruwa yaserukira ubwami bw'ububirigi, alikuwa anawakilisha ufalme wa Beleji muri Kongo, i Burundi ni Rwanda. Kongo, Burundi na Rwanda. Tuvuge Burundi n'u Rwanda kwa arivyo biri hafi, ndivyo viko karibu. Ahashitse, alipofika, yashitse amanika idarapo, alifika akatia bendera y'ubwami bw'ububirigi, ya ufalme wa Ubeleji, ariko ari Burundi, na iko Burundi. Amanitse idarapo, akawakilisha na bendera y'ubwami bw'ububirigi, ya ufalme wa Beleji. Ahita ategeka Abarundi, akaamurisha Warundi kuririmba ururirimbo ruhagagize igihugu cy'ububirigi, ya kuimba nyimbo ya bendera ya Ubeleji. Baca batangura kutwigisha, wakaanza kutufundisha imico y'Ababirigi, tabia za Wabeleji, tubeho uko babayeho, tuishi kama gisi wanavyoishi. Batwigisha n'ururimi rwabo, wakatufundisha hata na lugha yao, n'ibindi na mangineyo. Uko niko ijuru rishaka, ndivyo mbingu inavyohitaji. Haleluya. Amen. Ico nico ijuru ryagutumye gukora, mwene data. Ndicho mbingu ilikutuma kufanya, ndugu. Uhagararire ijuru aha kwisi, ushimamie mbingu hapa duniani. Ico nico ijuru ryaje gukora, ndicho mbingu ilifanya. Ico nico Yesu yaje gukora, ndicho Yesu alikuja kufanya. Iyo uvutse ubwa kabiri, ukizaliwa mara ya pili, iyo wakiriye agakiza, ukipokea wokovu, ugahinduka umuntu mushasha uwo munsi nyene, unakuwa mtu wa mpya huyo wakati huyo. Biblia kera biba birangiye. Biblia inasema mambo ya kale yanapita. Nukuvuga ngo warukwiye kuvuga ururimi rw'ijuru, yani unastahili kusema, ukagenda nk'abijuru, unasema ulimi wa mbinguni, unatembea kama watu wa mbinguni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ico nico Yesu adushakako, ndicho Yesu anatuhitaji. Akandi karorero ka kabiri, ungine mfano wa pili. Iyo uvuye ngahi Burundi, ukitoka hapa Burundi, ukinjira ngahi Tanzania, ukifika Tanzania, bakolonijwe n'Abongereza, walikuwa colonize na Waingereza. Batwara umuduga bakoresheje ibubamfu, wao wanatembelea kushoto. Twebwe hajya tudubura duciye iburyo, bo baca ibubamfu. Yani si tukipita kuume, wao wanapita kushoto. Muhuriye kuri rompwe, bariko barazunguruka rompwe, mukikutania kwenye rompwe wakizunguruka, womenga basaze. Utajifikiria sawa, hivi ni vitu gani? Womenga bataye inzira. Utajifikiria wametupa njia. Abamaze kujayo barabibona. Ambao wamesha kufika huko wanavijua. Uri muri bisi Buganda cyangwa Tanzania, ukiwa kwenye bisi huko Uganda ama Tanzania, ukabona kuri rompwe ica ahi wanyu badaca,
Ukiona inapita kurompwe mahali kwenu haipitagi. Umengo wabwira shoferi ati shoferi wazimiye. Yani utajifikiria unaweza ambia shoferi umepoteza njia bwana. Ariko lakini itegeko ry'igihugu cha Tanzania, sheria ya nchi ya Tanzania, wewe nibarinda no kubikumenyesha, hawawezi hata kukujulisha. Winjiye gusa, ukiingia tu ucuhindura umukono ugenderamo, unaanza kugeuzia mkono utatembelea, ucuhindura n'ururimi uvuga, na unabadilisha hata lugha yako. Kibi Giswahili kibi, unasema Kiswahili naho wovuga Igiswahili kibi, ingawa useme Kiswahili kibaya, ukivuga uko nyene utakisema tu. Uko ni wavuga Kirundi, ukisema Kirundi hacho bumva, hawatakisikia. Haleluya, amen, haleluya, amen. Uko niko ijuru ndivyo na mbingu ryaje gukoloniza isi, lilikuja kukolonize dunia. Haleluya, amen. Kandi na tena ijuru, mbingu, guverineri ryarungitse, gavana walo, ukububirigi bwarungitse haru, ubileji ulituma alwa, bwarungitse mpwemu yera, lakini mbingu imetuma Roho Mtakatifu. Haleluya, amen. Kuko Yesu yavuze ati, kwa sababu Yesu amesema nzogenda, nitakwenda, ako sinzobasiga nk'imfubyi, sitawaacha mayatima, nzobarungikira mpwemu yera, nitawatumia Roho Mtakatifu, niwe azobamenyesha ukuri kose, ndio atawajulisha ukweli wote. Ibi ndiko ndabigisha mu migani, ambaye nawafundisha kwa hadithi, niwe azobibasigurira neza, ndiye atakayewatafsiria yote. Haleluya, amen, haleluya, amen. Tuko turasozera, kwa kumalizia, tukimalizia, tuje muri iri jambo, tuingie kwenye neno hili litwere kuko Yesu yakoze, linatuonesha jinsi Yesu alifanya kazi kugira natwe aliko dukora, na sisi tutumike kazi hivyo hivyo. Twabonye ko yagiye yigisha, tumeona jinsi ameenda nafundisha, adeklara majambo, akitamka maneno yaba aliko arandura ubwami bw'umwiza, akiwaongoa ufalme wa giza. Mwibuke hamwe yahura na wa mugore kwiriba, mkumbukeni alipokutana na Msamaria yule kwenye kisima, yamubwiye ati genda uhamagara umugabo wawe, alimwambia nenda ulete mume wako. Ubundi ati nawe mfise. Mwingine mwanamke akasema mimi sina mume. Yesu atari kuvuza ukuri, Yesu akamjibu akasema umesema ukweli. Ariko wa mugore aragenda, na ule mwanamke akakwenda, acahamagara igisagara cyose, akaita mji wote. Nukuvuga ngo kijya gisagara, yani ule mji Yesu yarahejeje kugihindura, alikuwa ameshamaliza kuubadilisha. Amateka yacu yarahindutse, basi amekuwa amebadilisha mji mzima. Yarafuse ubwami bw'umwiza, alikuwa amefuta ufalme wa giza, ashizeho ubwami bw'umuco, akitia ufalme wa mbinguni. Mwibuke, kumbukeni wa muntu yasanga mu masenga mumva, ule mtu ambaye amemkuta huko kwenye makaburi, yikebagura, alikuwa kijichana chana, baramuboshi minyororo, wamemfunga na minyororo, ariko akayivutagura na anaikata. Mugabo Yesu ashitse, lakini Yesu alipofika, yabajije abadayimoni, aliuliza wapepo hao, ati muri bangahe? Mko wangapi? Bati turi gitero. Akasema, wakajibu tuko wengi. Yesu azirukanye, alipowafukuza ziramwinginga, zikamsi Yesu ngo turungike muri ziriya ngurube, tutume kwenye nguruwe zile. Yesu atigenda, Yesu akamwambia ondokeni. Za ngurube, zile nguruwe ngo zicazirukira ku gatembwe, zikakimbia kwenye mto, zose zihonera mu mazi, zikapata kuzama kwenye maji. Abari muri ako gasagara, walio kwenye kajiji yako, bamenya ayo makuru y'uwo muntu ko yakize, walipotambua kwamba mtu amepona, yabohotse, amefunguliwa, kandi bo bari batungishijwe n'abadayimoni bari muri zirya ngurube, na walikuwa wanatajirishwa na mapepo ambao walikuwa kwenye mtu yule, babwiye Yesu, walimwambia Yesu, dutabara tuvire mu gisagara, tafadhali toka kwenye mji wetu. Mugabo Yesu cyo yari yakoze, Yesu ambacho alikuwa alikifanya yari yahejeje, alikuwa ameshamaliza. Imana Mungu no kwikora, ndivyo anavyotumika. Dusubiye mu isezerano rya kera, tukirudilia katika agano la kale, mwibuke Imana iri kwikura abanyisraeli muri Egiputa. Kumbukeni Mungu alipotoa Waisraeli katika Misri. Murabe igitangaza Imana yahereye gukoresha Mose. Tazameni muujiza Mungu ameanza kumtumikisha Musa. Yabwiye ati urekurire iyo nkoni hasi, alimwambia tupa fimbo chini, icike inzoka, na ikuwe kama nyoka. Hanyuma Farao, alafu Fero acahamagara abanyamareba biwe, akaita wafumu wake na watu wanafanya mambo ya uchawi, nabo barekurira inkoni zabo hasi, nao wakatupa fimbo zao chini.
nubwo ubupfumu bwabo amangetengete yabo barayerekuriye hasi, wakatia ufumu wao chini, nazo nyene zihinduka inzoka, nazo zikageuka kama nyoka. mugabo akabirya, Lakini kinachozidi kingine, ya nkoni ya Mose, ile fimbo ya Musa yahinduka inzoka, iliyogeuka kuwa nyoka, ikizimira zose. ikazimeza zote. Bari abapfumu, Wale wafumu nta nkoni batahanye, hawakurudi nyuma na fimbo. haleluya, Amen. kuko yazimize zose, Kwa sababu amezimeza zote. muyandi majambo aho hantu, Kwa maneno mafupi, mahali hapo, Imana ari ubwo bushobozi ibuhinduye ubusa. yani huyo uwezo Mungu ameugeuza kuwa bure. Nico Yesu yaje gukora muri iyi si. Ndicho Yesu alikuja kufanya hapa duniani. We yarashize ijambo, Yeye ametamka neno, arashiraho ibikorwa, akatia na kazi. burya Yesu akijije umunyamibembe, Wakati Yesu alimponya mtu alikuwa na ukoma, ni nkuko yaba yeretse intumwa ni kama jinsi alionyesha mitume akisema, canke abigishwa biwe, ama wanafunzi wake, ati muri aka karere k'imibembe, katika hii eneo ambayo kuna ukoma, ndahejeje kubaha ubushobozi, na maliza kuwapa mamlaka. muze mugende mukore n'ibirenge, niko Biblia ivuga. Nendeni mufanye na zaidi. Aho umuye impumyi n'igipfamatwi, Alipofungua macho na kiziwi, yababeretse ati muri aka karere alikuwa anaonyesha eti katika hii eneo ndahejeje kubaha ububasha. namaliza kuwapa mamlaka. Nico gituma muzobona ko hari abantu bafise ingabire, Ndio sababu kuna watu wana karama. ugasanga je namaze kumviriza ibiganiro vya Kristo Ndikumana, Nimeshasikia mara mingi mikutano ya Kristo Ndikumana. hariho ahantu ari foro gose, akomeye gose, Kuna nafasi anakuwa na nguvu sana gusengera abantu bataravyara. kuombea watu ambao hawajazaa. Ni gake Ni mara kidogo akora amasengesho, anafanya maombi, ntuze wumve intahe z'abantu bari bamaze imyaka 20 atavyaye 15, ambao unasikia kuna watu wako na miaka 20, 15 bila kuzaa. ni ukuvuga ngo muri ako karere, Yaani katika huyo eneo Imana yashizeho inguvu nyinshi kuri iyo ngabire. Mungu amempatia nguvu nyingi katika hiyo karama. Reka dusome mu Bikorinto ba mbere, Tutasoma katika Wakorinto wa kwanza igice Abikorinto ba kabiri igice c'10, tafadhali. Wakorinto wa pili sura 10 kuva ku murongo wa 3 kuanzia mstari wake wa 3. naho turi n'umubiri, ntiturwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibirwanisho by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gusenyura inzitiro zikomeye, no gusambura impari n'igishizwe hejuru cose kihashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ivyumvirwa mu mitima vyose ngo bigamburukire Kristo. haleluya, Amen. Amen. shaka ya majambo Nataka haya maneno mu Baroma igice ca mbere umurongo wa 16 tuhafatanye, hasomeraho nyene. tutasoma Warumi sura 1. Abaroma igice ca mbere umurongo wa 16 uvuga ngo Tufatanya na 17. ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa n'ukwizera, kukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Haleluya. Amen. Ijambo litubwiye yuko ubutumwa bwiza, Neno linatuambia habari njema, ijambo ry'Imana, neno la Mungu. iyi Biblia, Hii Biblia hii Yesu yadusigiye, ambayo Yesu ametuachia. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Aha niho haragakiza. Amen. Twavuganye ngo ntusubire inyuma. Tulizungumza kwamba usirudi nyuma. Mama kiongozi yakubwiye ati ntusigare inyuma ni abandi bakura. Na mama kiongozi tuambia usibaki nyuma wengine wakipata.
nta handi hari urukiza hakuna mahali pako wokovu atari muri iri jambo ry'Imana. kama sio katika neno la Mungu. Natangwe ndakubwira ngo sinzi ibyo Yesu yagusanze urimwo. Nilikwambia sijui Yesu amekukuta ukifanya nini. Sinzi ko ari yagusanze mu kaboregwe. Sijui kama amekukuta kwenye ulevi. Harabo yasanze mu busambanyi. Kuna ambao amekukuta kwenye usherati. Harabo yasanze mu ishavu ry'umurengera. Kuna ambao amekukuta kwenye hasira ya ajabu. Ariko nakubwiye ngo ntugasubira inyuma. Lakini nimekuambia usirudi nyuma. Haleluya. Amen. Kuko ni wasubira inyuma. Sababu ukirudi nyuma, ni wahirahira ugasubira mu ishavu. Ukirudia kwenye hasira, Satani uko akora, Satani anavyotumika, acha kurungikira yindi mpwemu mbi y'ishari. Atakutumia na pepo ya wivu. Ikubwira iti ikakongorera. Inakuja na kwa inakunongozea. Ati raba abo mwiganye. Tazama mliosoma pamoja. Mwahereje amashuri hamwe. Mumemalizia masomo pamoja. Raba urunganwe rwawe mwatanguriye kudandaza rimwe. Tazama watu ambao umeanzia kufanya biashara pamoja. Bose barateye imbere. Wote wamesonga mbele. Raba imirima y'abandi. Tazama milima ya wengine. Yose imeze neza. Yote iko vizuri. Uwi wawe ni utami. Mlima wako ndio uzai matunda. Mbere nta nico bagufasha. Hawakusaidia hata kitu. Hanyuma alafu hagaca haje imuhemu y'ishari. Pamesha ingia pepo ya wivu. Igaca ivyari yindi y'inzigo. Inazaa ingine ya nongo. Ugatangura kwanka abantu bose. Unaanza kuchukia watu wote. Ugatangura kwanka abantu bose. Unaanza kuchukia watu wote. Ariko kugira uneshe, ili upate ushindi, kugira ntusubire inyuma, ili usirudi nyuma, kandi Imana yatubwiye ko iki nico gihe c'ishengero. Na Mungu ametuambia huu ndio wakati wa kanisa. Iki gihe isi imeze nabi, wakati dunia iko vibaya, niho ishengero ritegereza kuba maso. Ndipo kanisa linastahili kuwa macho. Ni Imana itubwira ati kangure wowe usinzire. Ndio Mungu anatuambia tu amka wewe ambaye unasinzia. Uzuke uve mu bapfuye. Uamke utoke kwenye wafu. Aho ijambo ryatubwiye mu Bikorinto ba kabiri. Neno linatuambia katika Korinto wa pili igice c'10 mstari wake wa 10 guhera ku murongo wa 3 gushika ku wa 6 mstari wake wa 3 hadi wa 6 ngo ijambo imbere y'Imana ijambo neno mbele ya Mungu rifise ubushobozi, lina mamlaka. Muri Bibiliya imwe ya kera y'ikirundi ivuga ngo bwo gushingura karimbi, ya kuongoa mipaka yote, ahavye bwo gusenyura inzitiro, ya kubomoa mipaka yote. Ivona yatubwiye ngo sinzi. Ivona ametuambia ibikuzitiye ivyo ari byo. Akasema sijui vinavyokuziwia ni vitu gani. Sinzi biguhanze ivyo ari byo. Sijui vinavyokushambulia. Ariko ijambo, lakini neno rifise ubushobozi, lina uwezo bwo gusambura impari zose, za kuondosha kubisha kote, na kinachotitia juu chote, kiashiriwe kugwanya kumenya Imana, kilichotiliwa kupinga Mungu. Rifata mbiri, linashika ivyiyumvirwa mu mitima vyose, mawazo yote anajifikiria katika moyo, likabigomorera Kristo, yanarudishia Kristo. Mu zindi Bibiliya ndio aha havuga ngo ijambo rifata mpiri ivyiyumvirwa byose, ivyiyumviro byose, na neno linashika mawazo yote, likabizana kuri Kristo, inaleta mawazo kwa Kristo, ugire ivyiyumviro vyumvira Kristo, ili uwe na mawazo ya kumtii Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwene data, ndugu, ibihe ni vyiza kwishengera, ni nyakati nzuri kwa kanisa, ariko wewe ugira usubira inyuma ibihe vyo kubera bibi. Lakini ukirudi nyuma nyakati zitakuwa mbaya kwako. Kugira rero ntusubira inyuma, ili usirudi nyuma, na kugira ndakugira inama, ninakushauri nk'iyo Yesu yagiriye intumwa rikazigisha gusenga, kama gisi Yesu alishauri mitume akiwafundisha kuomba. Yababwiye ati ibi, aliwaambia hivi, Daimoni mwe yari yananiye intumwa, ababwiye ati iyi ni kugwaho n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Ilikuwa ni pepo imeshindikana kutoka, waambia hii pepo inatoka kwa kuomba na kufunga. Mu Bafilipi 4:6, katika Wafilipi 4:6 havuga ngo ntihagire ico mwiganyira, akasema msifadhaike, ariko ivyo mukeneye vyose, mnavyovihitaji vyote mubimenyeshe Imana, mujulishe Mungu mu gusenga, kwa kuomba no mu kwinginga, na kwa kusii, bifatanije no gukengurura, na pamoja na kushukuru. Haleluya. Amen. Na handi ubukiriro buri, hakuna mahali tutapokea wokovu. Pastor amaze iminsi atwigisha, Pastor na siku akitufundisha, adukaburira, anatuambia gusoma ijambo ry'Imana, tupate kusoma neno la Mungu.
mbere yarashizeho n'icapa hajya aha. Ametia hata Nta handi kipicha bukiriro hapo. buri Hakuna mahali pangine kutatokea wokovu atari mu gusenga na mu kwinginga, kama sio kuomba na kusii, atari mu gusoma iri jambo ry'Imana. kama sio kwa kusoma neno. Isi Dunia iduha makuru menshi inatupa habari nyingi sana, mabi gusa, tena habari mbaya tu, ariko Imana ishimwe lakini Mungu asifiwe ko Yesu yaturungikiye ijambo. sababu Yesu ametutumia neno. Imana yaduhaye ijambo Mungu ametupa neno litwereka umukiza linatuonesha mwokovu, n'agakiza. mwokozi na wokovu. Umwami Yesu abahezagire. Mfalme Yesu awabariki sana.